ไม่มันได้แผนการยืดปัจจุบันเก็บผ้าอารมณ์เทลับไปแล้วทีเอ็กประเทศท่านอีกนะการเบียงลงอาราตุมตากัดด้วยชินีอีกแล้วเราเป็นนักกุศลนิลิกัชินีอารมณ์ตาราชพันธ์เจตานิตุงอาศิลาหลับไปแล้วนนมาลองอิลิตุมาลองกัจเจตันไซอารมณ์เทเจลักเกสโซลาร์โปรเจกต์การเบียงลงโซลาร์โปรเจกต์วางจีปูอาซัมพาวเวอร์ดิสทริบิชั่นคอมพานีลิมิเต็ดอาตุมเพนซีแล้วโซโปรเจกต์บางกิสิเกดังปอนแต่สิอาลังลิตุมabang aning kahang vek keceng kunat luma la bangke nidi long alu ke doteng lotang teh la Assam Power Distribution Company Limited APDCL atuma bangke la pohelo itu kar biang long tak total Assam long ke long phodo la tum so project kasemar jipu nasi la song mo atum proposal ka request ke abdimak long ke la pohelo ra atum nili ka chinia la bangke je long pho Assam long phong long pen kar biang long dui number puri dunlop la ke Kludung Pulau, Kludung and Syria, kalau dah kabang 10,000 bighas, 10,000 bighas. Apaan actually lah tu nangi pusikipu approximate area 10,000 bighas. Tapi nak kau puthon tu tulang, karbiang long tak lo. Number 3, Langkaijan long ta, karbiang long lah tak 10,000 bighas. Alang itu proposal daksi kipilo, APDCL tu. Asyik aku puthon tu tulang. Number 4 along Lahorizan along bangta alang itu pitu bangke 5,000 asi 5,000 bighas lasi ladak katu ko long ketok long ni long bang Kludung bangke en Syria pusi ketok la pendak Lahorizan bangta en Syria pusi ketok setame dak Langkaijan bangke lason thang tak ketok dak abi setame lasi dak nili pinikan nje nang kokrar phang ka pachini nang kok bangke la phelo je Kludung pen kedang lok la Langkaijan lahai aju ang nama long bangke lake wildlife sanctuary marat longri pusi ili tumaphan aprang ben name sorkar tumi than bom lo rara phangda aben department tum nang than bom lo setame pinyani alang litum kinang ji hut bangke la en Syria bonai de kuson aniyom lo lake alang tum dorkar hut bangke en Syria bonai ili tum dak kedu barin khai long aso jasemet pelitum karbiang long karbiak khai tum kedu nikan paro nikan poket siket paro ke pleng ta asona rong du sahala so bangke forest pulote du long le pusi alang letum kaning jije asi alang letum dorkar hut bangke la 10,000 bighas 5,000 bighas ke alang letum nangji la penda ke en Syria pusi kaning ji la sila da bang ni klardak pen karbiang long Thomas Council la pen jasemet pen revenue department IEM Omor Singh Tiso la penda adjoint secretary la penda ya katu gue ESO la pendak mana ERO alang itu han likar juga tu ni bang la phelo nang itu malong le cipun pakat takar bang long lo je revenue along le ko an si kiduma free along le NC along le ko an si kiduma nang itu aprang la bang nang itu klar dak pen cicini tha la so phile ko mar phan ma ke pek nei ke pek dang nei la dak ni tum ki puja lama be athe development ke tum ke nang solo hydro project kali la son ben ka prek ta wang bom na la kasi development along against kali nili tenili ki puji bangke laklar dak cini lawen forest department tungta alang litum dak karbiang long 10,434 square kilometer ang bongpen dak 7,000 square kilometer sose 7,000 kilometer sose tamane 65% ke forest area pusi alang litum ke ladak ke clean alang tum ka demand ke la ansi 65% ke de tumalong le pusi forest asor ka tipu la sinang litum hanili nangi puji kapacini yang tum mangke nang tum 65% along le area aprang cepat clear ta je konan na sinang tum 65% forest along le giduma la so bos abang nang tum revenue pen forest department nang tum cepat clear ta forest department tum ninge pon itu malong le revenue tum ninge pon itu malong le sita ultimately Autonomous Council tum bang aning kha self interest pusi rat interest kali athe rat interest beleg la ami thang nujung interest beleg la lasi lada bang alang itu department ini cepat clear nang la konasi en Syria ma konasi forest area ma pinian tala soal muklar dak dalang lasi dak cihili sai du lasi nili nang litum revenue department aphan pen forest department aphan puji bangke nang litum ladak tok nu bangke ni litum rat tum nang kre asi solar project amen pen nang litum rat aphan aduk ing hoiri nang litum chenegri arong dampen nang tum arong si solar project lu aron pen noi aron re pen noi than nampo ta rong aso nang litum officer tum pen chini ne mucet hada ke ong dung gitu si rong pu ki long lu
lasi hala tum bangke juni dekte lu lasi laso harun ta lar dak nali nal tum along jong nam tam nal la puta chok je langkai jan klurdung lahai long kuda CNC dia ke doma 5,000 la lahori jan long bigha la ta kona si ke doma nal tum rar pan thano la pen la so pen api la so project asolar project pen nili tum la pen rara tum ko pilol le ke loing ke ko alo le ke loing ke ko ana power lo le tum ke long nu ji ke dak la so bang tan nili tum chini nang ji ko ana percentage lo revenue ko ano long po la so tata si job puta itum ko ano dakar biang long rat tum ile tum ke long nu po ing long aso tum ko ano ke long nu po aku ing long aso pulute dak akai ka ong ke kar biat tum si ka ong dung la si a percentage ke dak 100% nang po hala dak ke tok 15% atau 5% reservation 15% reservation punya kar biang lo hale 15% reservation ST Hills bukan lagi 15% bukan hal Assam other than that kar biang lo a district but lo si 15% itu long nai da kar biang long lo ke itu 10% sih itu lagi sakulta long napo lasi lahai tanang itu IMOU kopi si ke doma nang itu agreement kopi ma rara pan dak tanang itu piniani Asama lo Chief Minister Hemonto Biswa Sarmanta ninge daklar dak ninge hai pinya meeting nili TV dak mo isi ke thelong do video clip thelong do JSP to meeting SP tumpen alang li ninge lo je dak kisuman aling to sini li ninge nang kok lo alang li klar dak ninge hai je hor ke juno te dak nong ge a phai to ke lo ha jel thap thop noi pu bang ninge daklar dak la sinang tum dang ninge daklar dak ninge no dak ke chok che puti ko pia file nang tum kine po la pen ko pilo nang tum agreement ke ko pilo rat tum so project panale long po rat tum sakuri ko ano ke long nun po kal biang long rat tum la ta nang tum nil tum han tar dak nang pa chini nai la si la so men pen nang tum chenek tari rara phan ke dam tang ka chenek tamelo ke dam tang ka chenek tamelo nang tum ko pia ka ning je ke revenue sor je kaliko nang pota ka ki ding bang nang la ha akiding je pong le akit chi bang nang la nilai tum rong aso tum akit ding akit hi akit tim bunil tum chini jima nang tum sidang apilo lahai do edan tako nang tum ako nang puchula nilai tum hanako aduk nang hola kali ko lake approval avi polang council pen pu nilai tum chini ma council ni approval do nang ave ha pero na sangu amugo sangu kar bikul polong dam nang la nilai tum chini ma na chini ne sinang tum handak office long naga pang nilu IM asiam assistant dak naga bonai lu lahana system avidet ta chok pute lega system avidet cha phang na do kopu lasia system do sik bonai lo lasi piniar ni nang li tum nang li mithang rat long li chi pulo tangte nang li long li ga pota ki ding wadet akit sia wadet la pen council approval avi pu lasi nang li tum piniar ni dak omosing tiso revenue in charge nang li rat phang tham dak than tha la pen dak land settlement board advisor la advisory board chairman dok alang li dorsing rohang MLA lo alang li tum bhani klar dakra phangi tha kar biang long nang li tum ke do bomahut batai ko ansi board a meeting ke do lo land advisory board a meeting ke do lo la pen vi farm pa ko ansi ke che pas lo la pen chiri ko ansi ke che pas lo nang li tum la ran phan klar dak thang tha athel hai ke akahe no lam kali pilo lai ke klar dak than melu la ke nang tum ke klem pon misen plote lage aju sit na tum rong rat nang dudung pu lasi nili pui bangke nang nili tum rong asor king set poamat nili tum bang nang than nali ta tum kroi pu bang ma tha pen nang tum la so pota amen ki tha pen la pen ai approval pen nili tum han nang chong thuri lasi hala so pota a duplicate ki pi ko malo duplicate pota ki pi ke a duplicate pota ko malo ki pi ke hala duplicate potata nang tum la system ke do tum musi pilo nang tum mondol tum si anut ke toklo nang tum skes anut ke toklo nang tum ko si anut ke toklo nang tum es o si anut ke toklo nang tum jon secretary si anut ke toklo la so ofisi la dak pota long ta e o pusa suhi ke dulu dake nile tum metang dak suhi e ka che tok kali lo ke pota pu hala nile tum si metang che tok det phone duplicate ko lagi nang tang che tok asil theng tam chok nang koi melu asi hala tum hanang tum ne phai ma biar pola pinianta ninge hedet omorsing tiso pipola ninge hedet pinianta je la porta duplicate kai su tum an sakuri than lap nei ku pi pola ninge hedet la sirra tum kar biang lorat atum ile tum la cerok tok nangi la ile tum handet kalili kalang na pingkhat tabret puchok che hala duplicate porta na pise tame la ke mondol tum sinanga pilo sk tum sinanga pilo la hai revenue officer tum sinanga pilo ero tum sinanga pilo Kasi piniklar dak pen nani lo je solar amen pen nang letum longle amen pen rada pan chenegri arona teng pen dangoy ni letum dake puyalang development kenang po la pen ansu se kami pa nil tu panak ladang nang thani ladak nil tu dak local inglong asu tum job ko ana lo ditum ke long po la pen 100% ko ana wali dak nil tum ke clan tek ana
Cakurian kan itu si long lap nang po. Technical lain technical lake angtan ben manang po. Lasi lahilo ni lirat pan pacini gantung iltum kaduk kau erat tala so banget cerok po nangi laben ke damtang la for le lake cokce along le akali kelang lang amen cetap erat teng mangke nah ke nang klem bong rino lasi nili pini kardak ben ni jike la long le phela yo silu tum cerai pa me plote iltum hemplek kopi phalo ke hang po ke raratum hemplek makan pialong le ami pin putih kopi phalo tum hemplek takan po ke kalili kalang lang sa patak pialang itu lasi la bangke nili pui bangke longli phelang bang tum cerai pami nangi lasi apol ben apol hut alang tum lang pami mesi kapre long tai tum char bunang kok lasi pini laso aferang kia mai long pen nili puang tung bangke omorsin tiso alang li rara pan pangri tegiam ni kalilo kadui pan kelang kang hon pon tegiam ni kalilo ame thang jungjung pan ceklem chot buke wangjer ni nili isi ni lagla proman tapi ji lasi daga bangke nili pui bangke revenue department bangke omorsin tiso bangke laso arpu bangke alang pan thana po CM Dr. Tunram Ronghang ake hai pantan nili atuning riglo jalang lepan laso arpu bangke pasundang pola omorsin tiso iam lagi lapen alang letum dorsin lohang ta klardak pen thano nili muntan ni lo nang letum advisory board nang ligi dohut batai ko ansi gedoma ko anachi risi nang letum rar pan kiptima la long le labang nang than nang ni la lo pini nili parang ke mai ke pake lapen nili puthot ako ki josi tame ruithulo je development against kali ta nili tum nang chini dunai nili tum ta rat dulu nang letum rada represent pusita nili tum nang apa hasi rat nang apa hasi nang tum ta armengi theke malo a system long gedulong lo lahalo lasi nili kadu irat khanta karbeng lor khanta pa chini lo penang letumta lahai lam ke chini nei cherok sok nangi an sose nal tumta lahai itu dum longle phelang cherai tum thek nei kusi pajidi kolo se lahai apot kopi bosi nili ga nei nang koma karbeng lor rat talaga chini pamelo je le tum ke photang alam plotang te kona normal CCI bukajan long tame nili ge chini pet kali pusta ka chini pet tumda karbek khai tumdak do lasi ke aprang si ke ile tu makai pandang nangke pondopik lu ilo so pando lu sanon ahi bangke toicet lo pinani bangke avete lu lasi non ke cengsi agreement hut bang ile tu manang piet po pula pucok ci lake la do tik ke lake ile tu masi lake long verang po lake parmenan nang po lasi lalo lason dak si hydro project ko ansi ile tu dak long so tu masakuri ke long lo lake ni lima tadak dam lo hadak long lo power ta ile tu long onde thang ta long le pinian ta revenue ko pini ke long de tu cicini ne lasi pini halam ta nili tak lanang kok lo lasi lahai bang Karbeng Autonomous Council ta lake serious and ponai ke hai Dr. Tunram Ronghang CM sarta alang ita labangke serious and ponai lake rat interest nili interest pokali rat Karbeng long mo efrang awe a generation dum hat interest a jone Karbeng long interest jone lahai hormu bang alang litame interest and pen la sol mung chapame pensi lahai do project long ke agreement sitame MOU sitame chetok nei busi nili ning jeng tung lo